Pozdrav, ja sam Aleksandar Petrović i dobrodošli na kanal Polje kluba. Kao što i sami imate priliku, u ovom videu ćemo da vidimo jedan Belorus, i to model 1025. A pre nego što krenemo i pre nego što čujete njegove detaljne tehničke karakteristike, ja bih vas zamolio da zapratite naš kanal. Nama to puno znači, a vas to stvarno ništa neće da košta. Hvala. Pa da krenemo i da vidimo šta sve ova beloruska sila nebeska može. A njemu ispod haube nalazi se četvorocilindrični motor radne zapremine 4,75 litara. I kao takav on isporučuje 105 konja. Motor je naravno dizel sa direktnim ubrizgavanjem. Oznaka mu je D245. Menjač mu je mehanički sinhronizovan i ima 16 brzina unapred i 8 brzina unazad. A zadnje priključno vratilo radi na 540 ili 1000 obrtaja u minuti i kao tako može da podigne 4,3 tone. Dimenzije ovog traktora su 421 cm mu je dužina, 197 cm mu je širina i visina mu je 282 cm. On ima ravan prednji most, monoblok hidrauliku, lift poteznicu fiksnu i okretnu, donju poteznicu, europoluge, a dimenzije njegovih točkova su napred 360x70 R24 i zadnji su 18,4 R34. Uz njega dolaze i tegovi napred od 450 kg, a dolaze i tegovi na zadnjim točkovima. Od opcija tu je Gramenrovo sedište pneumatsko, klima uređaj, navigacija, dupla rotacija, uski točkovi ili dupli zadnji točkovi. I sve ovo što smo već do sada rekli o njemu, to već vi verovatno svi i sami dobro znate. Jer ova nebeska beloruska sila odavno već krstaleri našim njivama. Tako da ćemo mi vas u ovom videu pitati šta vi mislite o Belorusu, da li jeste ili nije prevaziđen, da li on još uvijek ima svoju upotrebu kod nas u Srbiji u agraru, da li ste vi posjedovali ili posjedujete nekog Rusa i kojega, da li je on najbolji traktor u tom nekom cenovnom rangu ili vi možda preporučujete neki drugi traktor iste te snage u tom cenovnom rangu i koji. Eto, odgovorite na neka od ovih pitanja, lajkujte ovaj video, zapratite kanal Polje kluba ukoliko to do sada niste uradili, a mi ćemo nekoga u ponedjeljak najsrećnijeg da izvučemo i da mu poklonimo majicu sa logom Polje kluba. Eto, toliko od nas, uživajte u ostatku videa i svako dobro i srećan rad!